Nan peyi Meksik gen pil moun ki rive gen gros problem sa. E se yon gros problem ki rive konsernan de tikat ke an pil moun apresevoa. Nan tikat sa gen yon indis. Kote wak make kep lan. Lo gade nan tikat lan kote wak make kep lan. E an ba kep lan wapre gen yon nimero e pi let la dan. Se avek nimero sa e pi let lan pou fe yon paket res bagay nan peyi an. Exemple, tankou si ou pral chèche travay e pi fin fè res dokiman ki wap bezwen pou servi nan peyi an. Se avek nimero sa e pi ki gen let sa, se avel ou pral servi. San li mem ou pap ka fè anyen nan peyi an. Se kom si ti kat lan yo ba wan li pap util ou anyen. Yon nan pi gro erwe pou pa fè nan moman loske ou fin resevoa ti kat lan, se verifiye an ba kep lan sou el genyen nimero avek let lan la dan. Depi l pa genyen, l tou fè revendikasyon. Si toutfwa y ap bo yon lot randevou pou vin fel, pou ka vin fel. Men si toutfwa tou ou ta gen ta laka ou pat kon nouvel lan, ebyen lor rive laka ou verifiye. Depi ou el pa gen nimero avek let lan, pote l toune fè reklamasyon paske ti kat lan pap util ou anyen. E menm konsernan travay, konsernan de yon paket lot aktivite wap genyen pou fè nan peyi an ou pap ka fè anyen avel. Ape di se kom si se yon papi yo ba ou ki pa util anyen. Mwen konseye tout moun ki gen pou resevoa ti kat lan e ou menm tou ki gen fami yo nan peyi Meksik, fè nouvel sa pase bay yo tout pou yo kapab konen ki le yo fin jwen ti kat lan pou yo verifiye eske el genyen nimero an, eske el genyen let lan la dan. Depi l pa genyen ou verifiye ou e an ba kep lan, li pa genyen nimero e pi let lan la dan, pote l toune ti kat lan pap utilo anyen. Pa fe tet chou, pa fe anyen nan tet chou, pran san, pran ton verifiye. Si toutfwa pa ka verifiye pou kou, toujou mande yon zanmi ou pou l ede ou verifiye ti kat lan. E toujou pran ti kat pon lan tou pou fe komparison avek kek lot kat toujou pou wè eske informasyon ki nan pon lan, eske nan lot lan tou. Konsa tou nan lot lan, nou konyen menm informasyon men pa non tou deyan pa bon. Rezon an, gen moun ki jwen pa yon bon, gen moun ki jwen pa yon pa bon. Toujou verifiye ti kat lan bien avan wale la karan sa mavel. E se yon nouvel ke mte vle fè pase, e avek nou menm nan peyi Meksik, mwen pa la selman pou ma edike nou, di nou men nan ki peyi pou nale, menm la tou si gen yon inkonvenyan ki rive nan yon peyi, pou m fè nouvel lan pase, pou nou pran tout mezi de prekosyon, pou nou pa gen pi gro problem pi devan. E m souwete nou te abone avek page Facebook mwen, abone avek chanel YouTube mwen, Instagram, e sou tout rezo sosyo, yon sel non se Vilbren Benson. E pa bliye abone, pataje pou tout moun, pou an pil moun kapab jwen e nouvel sa. Pou yo toujou verifiye ti kat lan avan menm yo kite imigrasyon nan peyi Meksik. E se grav e loske yon Haitien fin pase toutan sa avan rive Meksik e pi nan mouman ke pou lta al chèche yon ti aktivite pou l fè e pi pou l gen yon lot problem anko. En miye fè nouvel lan pase pou l kapab rive jwen an pil moun kap viv nan peyi Meksik. Babay tout moun, nou gen pou nou kwaze nan yon lot video.